Ovo ti je špina za oprat se, tamo ti je krevet za leć. Štaš više? To? To. To ti je krevet na kom je Tito spavao na Visu. Ako je Tito mogao spavati na tom krevetu, moraš i ti, brate. Neće ti biti loše. Šta je? Našli su Lulu ukrućenog na groblju. Na groblju? Lako. A šta je njemu? A nije mu ništa, samo se malo prepušio. Trava je zako. Ajde. Čovjeku nije dobro. Popuši je koju više prolika ledenom vodom. Ma ne njemu nije dobro. A kad je njemu bilo dobro? Ostavi ga tu, dignut će se sam kad padne juga. A jeste li primijetili nešto neobično kod groblja ili u krugu bolnice? Neobično. Ne, gospodine. Kod nas je sve savršeno normalno. Ma jebi se i ti, i Tito, i njegov duh, i čili centralni komitet. 50 godina si nas statija i sad bi ti ja opet govno jedno crveno. Marš! Znaš šta bi rekao onaj tvoj Mao Tse-tung? I noga u guncu je korak naprijed. Jel' tako, Šime? Tako je! Paljeni Isus donive. Vas da budi. Baš vas triba. Ma možete li mi reći šta se to točno dogodilo na sprovodu starog Milka? Ne mogu. Pa ja bih vas ipak molio u interesu istrage. Pa reka sam ti da ne mogu. Ma zašto? Prije me niko iz mista nije ni zva, danas moram blagosijati svaki traktor. A kad stvarno moram pokopati krštenu dušu, onda mi to ne dao ni Antikrist Marinko. Ajde, vozi. Dobro je šor Marinko uredio konobu. Dobro je. A lipo je unutra i zasidite. Lipo. A vi ste, razumi se, bili na sprovodu pokojnog Milka. Jesam. Pa priča se da se u post sprovoda pojavilo nešto čudno. Je li to istina? Ma pojavija se... Nitko živ. A koji će starom partizanu danas doći na sprovod? Samo njegovi ratni drugovi. Zaporniče! Sranje na groblju. Slavice u prosvjeti. Brudet. Idemo. Dobar dan. Dobro nam došli. A mi smo čuli da u ovom vašem mjestu ima duha. Kako to mislite, duha? Mislili smo da ćemo ga ovdje naći, ali izgleda da ga nema. Nema ni zvijezde, ni crvene zastave. Ni srpa, ni čekić. Misto koji svako drugo. A kad smo došli, nismo vidjeli duha druga Tita. Drugovi partizani, vjerujte mi, bit će duha. Danas ga nema, malo ste kasno došli, znate. Ali bit će, sigurno. Jere! Ajde, dođi vamo. Sutra će sigurno biti. Ajde, odvedi gospodu u hotel. Izvolite, smiste se u hotel. Sad ćemo mi spremiti sobe i bit će sve u redu. Šta se dereš? Miri se. Lokot. Dobre. Srpi Čekić. Eto vidite kako se nosila štafeta Titu za rođendan. Ovdje se Titu štafeta može nositi i posmrtno. Dakle, njegovom duhu. I konačno, nakon dugog puta bit će predana drugu Titu, najvećem sinu naših naroda i narodnosti, koji svojim djelom, svojom snagom ostvaruje pobjede samoupravnog socijalizma na radost radnika, seljaka, poštene inteligencije, omladine, na radost svih građana Jugoslavije. Dakle, parole dilimo na 3 grupe. Prva je živija. Kao na primjer živija socijalizam, samoupravljanje, drug Tito i bratstvo i jedinstvo. Druga je doli. Na primjer, doli kapitalizam, buržoazija, nacionalizam i sl. Treća je smrt.
na primjer smrt fašizmu. Kako izgleda Titov pionir? Ima crvenu kapu. Crvenu kapu. Plave gaće, bila košulja, crvena marama i plava kapa s petokrakom. Ljudi su čuli da kod nas živi duh Josipa Broza, pa su došli vamo. Politički turizam. A di ću ja s ovim partizanskim uniformama? A stavi tamo di su one druge uniforme. Već sam se bija pripada, sam bez veze privatizirao u pizdariju. Radimo kao da će 100 godina biti mir. Spremajmo se kao da će sutra biti rat. Ovde kod nas je svaki dan 1. maj. Zato ćete sada baš na ovom mjestu vidjeti našu prvomajsku paradu. Ova parada slavi rad, slavi mladost, slavi starost, sve slavi, nema šta ne slavi. A najviše slavi uspjehe našeg socijalističkog rada. Mi ovdje gradimo socijalizam, a zna se ko gradi socijalizam. Socijalizam grade i seljaci, etom riči samo upravljaju. Socijalizam gradi i poštena inteligencija, ali ništa toga ne bi bilo da nije naše narodno-oslobodilačke vojske, narodno-oslobodilačke borbe i vas, drugovi i drugarice partizani. Evo vidite naš drug Rako, predstavlja narodnog heroja. Vidite li kako hoće baciti bombu? Tako su naši borci uvijek uništavali puno moćnijeg i brojnijeg neprijatelja. Jel tako, Šime? Tako je! Tako je! Drugovi, spremni smo za nove radne pobjede. Kakva je to velika sloboda štampe u zapadnim demokratijama? Ona se sastoji u tome da se svakome dozvoljava da piše najveće klevete i laži pod izgovorom da je to sloboda i moralno. S našeg stanovišta to je amoralno i takva je sloboda štetna. Druže Tito, u ime naroda uhapšeni ste. Drugovi, uopćili su druga Tita. Ne dajmo kurvinim sinovima da nam ga po drugi put otmu. Idemo. Vratit ćemo mi socijalizam. Smrt fašizmu, sloboda narodu. Drugovi i drugarice, dobrodošli u moju konobu. Kao prvo, ovo nije tvoja konoba, nego narodna. Napravili smo nacionalizaciju i ja sam je nacionalizirao. Sidi! Ja se veoma radujem kad mogu neka vrijeme provesti u društvu svojih saradnika i drugova. Odlično. Šta je ovo? Štafeta Za koga? za Tita. Nije danas Titov rođendan. Druže Tito, nešto bi te pitao. Di je moje satavana žito? Druže Tito, životna je propa. Nema trave, ni šita, ni dopa. Marx, Engels, Lenin, Tito, Emerson, Laiken, Palmer. Živio drug Tito! Tito, partija, omladina, akcija. Tito, partija, omladina, akcija. Tito, partija, omladina, akcija. Tito, partija. Zahvaljujem vama i svim učesnicima u ovoj štafeti, preko koje su mi naši narodi i ljudi iz svih naših krajeva, gradova i sela uputili svoje čestitke i želje. Naš narod ima pravo da na ulicama izražava svoje nezadovoljstvo. Naš narod ima pravo da daje maha svom negodovanju. Jebi ga sad. Iduću konferenciju ćemo održati u oslobođenoj zemlji od tuđina i od kapitalista. Ti 4 sad.
Ustajte prezreni na svijetu, vi sužnji koje mori glad. Nek grmi razum u svom letu, čas je čudnji došao sad. Ratatatap. Uzbuna! Drugovi i drugari, otvaram drugo zasjedanje Avnoja. Druže Tito, ne sedi. Pa bilo je časno živjeti s Titom. Tito je zakon. Godine su prošle pune muha, ginulo se za slobodno djelo, ili s pjesmom umjesto jauka, druže Tito mi ti se kunemo. Živio drug Tito! Jel' tako, Šime? Tako je. Eto vidiš.